Vesaupati tele e vi ai le tua e le nei fiafi. God is good all the time. E le lei le tua taimi uma. Amen. Ia, ilo wanganga wha aloalo o te tula iatu e whawhela iatu le paia mawalunga o Samoa ua poto poto i le nei tūlao le fiafi. O leo maea na pai uruwhanua ia mawhai upu whawheloai. E le fionga le sui komisina o mtanga luenga o leo leo. Pata alofa alo ia atuai le paia ma le mamalu mawalunga Samoa u poto poto i ona tūlanga whalupe. Malu whaltala le lei, malu whale atunu, tainane mamalu whale malo. Via le atua le nei e fiafi ua mawhai o na maua le lau tā ua le nei. E whai ai upu whaiu o le tātou baiaso Leuatea. Sa ta tala alo i ai le nei por kalame tā ua le tātou mtanga luenga. So ta wau ai le malo Samoa, ma le malo Australia, au wā le whataunu o le por kalame le nei o le pui puia o Samoa, ma tunu o le Pasifika mai whaafita uli, ma tuia o upenga ta whailangi. Peta ua o le cyber safety, mo le atunu, ai meise le Pasifika atoa. Nei la fiafi o le aso le nei e whai ui nai, nei por kalame ta ua sa whea ngai, ma le tātou mtanga luenga o leo leo, pui pui, ai maise le tātou paanga o Australia. Le fiafi le nei whawhelo iatu i lau fionga le komisina, ia lau sunga Will Robinson, ia ai maise le malo Australia, mais tātou patele mo Australia. O le malo lo tātou whaipaanga, malofa mai a Samoa i ona vaenga esese. A lo maitawina le lātou fsosoani mo le mtanga luenga o leo leo, i so se mea e ala i le puipuinga o Samoa. E momoli foi le anganga whaftaitele o no paanga uma, a le Pasifika ua tātou whatasi peo na iai atunu uma na aua i mai e tō walu. A mais tātou perpatele mo le malofiti. Mr. Pula Vinaka, whaaftai le afio mai matala mai ao. A mais tātou patpati mo le malo tonga, malo lelei, malo pito. A mais tātou patpatele mo le Cook Island, Yorana, Kiorana. A mais tātou patpati mo le malo Tuvalu. A mais tātou patpatele mo le malo Nauru. Mais tātou patpatele mo Tokerau. Malo ni. Mais tātou patpatele mo Amerika Samoa. Ia mai los tātou patpatele mo Samoa. O le aunga ma le autu o le whamoe le nei Samoa. O le tātou wola ma ngafa ma ola pui pui mo le lumanai o Samoa. I pui pui nga matu ia o leo o tātou maitawina. Wanga i mai o tātou ngātai whale, o tātou watunu ma Samoa atoa. E ala i le whaafita uli o lunga o pengata whailangi por social media. O leto e pine lau tau vaai le tele o whaafita uli leo o tūlai mai. E le ngatai Samoa. Pasifika atoa, malelalo langi atoa. Aisea, ua tele whaafita auli. I lunga o whelafulafo inga, tustusinga o telenoanga, ma so se mea o whaanga i le social media le vai taule nei. A ua ngai mai ai, ua ngai mai ma le tele o whaafita auli, ua sopo ai le vata puia. Tonu a inga, tonu anu, tonu i tu maloma fioanga, ai maise to tonu e kalesia.
O sopo ai le pule au, le pule po, ma sopo le tai le ele. Ma uanga ia i upu matala ua lalafo. O ia ai le vata puia, le vafa whenga ia le vafa alo alo. Ma le vafi le mu e tausi ai le nofo fe alo fani o Samoa. O le manofo ai le matanga luenga o leo leo mfale pui pui. E ta tau o na amata mea le tātou malo. Se o tātou toe tilo tilo i le pui puinga e ta tau o na iai. Si o tātou watunu. O le konferenisi le nei, wa se furu ma le lima tau sanga o tau mawhai mai, peitai. Wa tātou wa aia i le whao popoina, ma le malosi wa saupea. O leo wa tātou mai tau ai le vai tau le nei. Ua matua i tele ai whaafita auli. Tele le vevesi i upu matala. Tele wha matalanga i lunga upenga ta whailangi. Ma ua le maua ai se to fia maalie i to tonu o si o tātou watunu. E le ngata i upu whai o malo, whelafolo inga i tu malo manu, e o foi le kālesia, o fo i ai tu langa lamatia o le vāna nofo ma le vāta puia. Le ala lea, o manatu ai le pūlenga, an tanga luenga, leo leo mwhale pui pui, ai maise le malo Australia, ua tatau o na tātou o mai whātasi, tutu whātasi, ina ia tātou mawhai e fō ala mea le mata upu le nei te tonu o le si tātou atunu. O le tūlanga siri na tā ua le tausanga le nei, ua wha popo i ai ma le lalango a le wha kerisiano. A mais tātou patpatele mo le Hosana Ministry, ai maise le kālesia, ono le lalango mai ma le talitonunga. O wheanga i aia tātou upu matala whaale tangata, ma whaale lalolangi. A tātou iai lo ma le atua, wa le atua iai seisi e whaasanga tau mai. O nono winga o inae ave u mai le tātou mata tau i le li, e ala i upu lafo, ma upu sona whai, ma upu whaalumaluma, ma upu whaatau emu, ma upu whaatupu vevesi. E lapati ai lo tātou soifuanga sa tātou masani mai ai. Na o ai tātou e o tātou matua. O le upu masani a le atunu. O tama manu. E whawhanga i funga o la au. O tama tangata. E whawhanga i upu matala. O le whamanatu ma losi le nai le fiafir nei. Pa ia o tātou korfrenisi ma Samoa upoto poto. E lea o ia e laupu a tama whainga i le tātou watunu. O loi nā le tō whā ma leuta. Tai tai o e kālesia, tai tai o nu, tai tai o i tu malo, tai nane foi, tai tai o le malo. O le ala lava lea, o tu lai atu ai, e whai masui o le tātou malo, talo atu ai ma le nganga wha lalo, sa mō poto poto le nei e fiafi. Ai mai se le whaafofonga tāpua i mai tua e fia. O le lalolangi, o Samoa uma. I nao mai a whaatasi, tātou te la lango whaatasi. Le wha moe moe le nei ua whaata oto. E le tātou malo e tau wala atu, i le mtanga luenga. O leo leo, ma whale pui pui. Ua tau si sila mai lumba le whale o le malo, i le sain te le leo tutu atu. A wā le whamanatuina o le tātou tuto atasi. O le manu lauti, o le tātou tuto atasi le tausanga le nei. Samoa ua tasi mo se amatanga fau. Samoa ua tasi mo se amatanga fau. Mai o te tatalo atu i le afiafire nei le paia o Samoa poto poto. O le amatanga fau le nei mo tātou e amata atu i le afiafire nei. A mais tātou patpatele, ina i auru whale ia sātu ia maa i o tau whinangalo pa ia malangona, o le wha moe moe au tū le nā o le tātou wa whiawhiri nei. Ina i au ngā, awa onga, wha matalanga, taranoanga sa whaia, i le neiva i aso atoa, ina i asui ai se mawhau whaunga whau. Ina i o tātou toe whaafoi, tātou i le mea sa tātou masani mai ai, o le alea. Loa tū, loa savali, loa tautala, i loa nofo, loa wha aloalo.
loa tausi le vata puia, e maua le file mui to tonu a inga nuu mai tu malo, tainane le kalesia. Ia, alofa mai le atua pulpul te tele le nei fiafi, wa tato iai le tau fiafi o lea wa tapauti o le tautianga ua le whalele ngā fulu, i le nei vai aso ma ufa poponi aso ua e le tu ua so folau. I nei o tato maua se a fia, ma se a fiafi manuia, i le lofa ma le anga le lei o le tua, ma le whalo lava. It is my great pleasure to join you here tonight for the Great Light Cyber Safety Concert, and at the same time to officially close the Cyber Safety Outreach Week. Over the past week, we have come together with one purpose: to raise awareness and promote safer online space for our people, especially our young people. Through interviews, discussions, outreach activities, and community engagements, we have an important conversation on cyber safety, cyberbullying, online scam, mental well-being, and responsible online behavior. We have been reminded, while technology brings opportunities, it also required responsibility and care. Tonight reflects what we do this week has been about. Not only awareness, but action. Not only education, but engagement. And not only common effort, but our community and unity. This evening, we see our young people gathering here in a positive environment through music, faith, creativity, and fellowship. That's alone say the powerful messages that goes together. We can create space that inspire hope, possibility, and responsible choices. I commend the police, the Samoa Police Prisons, and Correction Services for leading this initiative. Together with a great thankful to Australian Federal Pacific, Cyber Safety Pacifica, and also Hosanna Christian Church Samoa, and the Ministry of Communication and Information Technology. I also wish to acknowledge Cyber Safety Pacifica as we celebrate 15 years of commitment to promoting safer online communities across the Pacific region. To our Pacific participants who have joined with us this week, thank you for being part of this important journey. We hope that you leave Samoa with reinforcement of friendship, share knowledge, and renewable commitment to bring safer online committees and communities across the Pacific. We wish you safe travel and all the best as you return home. To our young people here tonight, my message for you is simple. Be safe and be smart online. Think carefully of what you do and boast. Be kind to one another and be respectful. And remember that what you do online can be revealed, impact every day of life. To the parents and family, continue to guide and protect your children online, because cyber safety starts from you and starts from your home. As we gather today for the Green Light Cyber Safety Concert, let us remember meaningful behind this evening. Let us be the light in the darkness. Let us be the light that shines across Samoa, the Pacific, and the world. Through the Pacific and beyond, leading by example in creating online space that are positive, respectful, and kind. May our Lord and our Savior, Jesus Christ, continue to shine His light through us all, and so we can be a positive influence to one another and to the world. As we close this important week, let us remember that cyber safety does not end tonight. It is a responsibility to share throughout our life forever. Together, let us continue to build
a safer Samoa online. Thank you and enjoy the performance. May God bless you all. Soifua mai manuia.